Govor iz utrobe bića na granici između istinitog i lažnog, ovostranog i onostranog, kazivanje o bogovima i herojima, o svetu, o kosmosu, o nama, mit. Nedavno je izašla prva epizoda iz serijala kratkog dokumentarnog filma o mitovima, legendama i narodnim običajima Balkana, čiji su autori jedan etnolog i jedna umetnica. Anđela Đermanović, vizuelna umetnica i doktorantkinja na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti, i Aleksandar Repedžić, etnolog, nazvali su serijal Počudište, poput narodnog rituala protiv zle magije. Počudište, pored narodne tradicije i kulture, bavit će se i narodnom kuhinjom, odnosno tradicionalnim receptima, takođe urbanim i urbanim sredinom, marginalizovanim grupama, takođe vizuelnim radom samih umetnika i sve ono što čini antropološki rad. Govoreći o sadržaju prve epizode, Repedžić kaže: Tema prve epizode, Magični svet Vlaha, jeste upravo da vidimo tradiciju i kulturu u severoistočnoj Srbiji, tačnije Vlaha koji žive na teritoriji opštine Kučevo u ovom slučaju, tako da smo se jednim delom oslonili na ono što možemo da vidimo u samom Kučevu, kao što su Dubočke rusalje, Muma Paduri, priča o zmaju i kult mrtvih kod Vlaha. Serijal je rezultat zajedničkog istraživanja Repedžića i Anđele Đermanović, koji već sarađuju u okviru bloga Etnolog. Našom saradnjom samo smo shvatili koliko su nam pogledi isti i koliko su zapravo etnologija, antropologija i umetnost povezani. Želeli smo samo da uđemo u jednu još ozbiljniju, dinamičniju i živopisniju formu, odnosno film koji lično interesuje i njega i mene. Inspiracija za serijal je, kako objašnjava Anđela, celokupan antropološki i etnološki sistem, odnosno religija, običaji, rituali, urbane legende, što je izuzetno živopisan materijal. Proučavanje narodnih običaja i mitova zapravo daje umetniku odgovor, odnosno uvid na osnovno pitanje zašto. Zašto smo takvi kakvi jesmo i zašto radimo stvari koje radimo. Umetnici se nadaju da će ovim serijalom doprineti očuvanju kulturnog nasleđa predstavljanjem raznolikosti običaja našeg regiona.